Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanên hêja û delal, xweşk û birayên qedirbilind. Ez îro dixwazim hinekî li ser rewşa Îranê û li ser rewşa van Kurdên me yên terefdarên Îranê ne, ha Mislimanên me, ha jî sosyalîstên me, kemalîstên me, hinekî li ser rewşa wan bisekinim. Gelek ciwanên me, xortên me yê emrê wan 20 ya jî berjêrtir in, belkî meselê baş fêm nakin, nizanin. Destpêkê da bêjim, însanên ku temenê wan, emrê wan ser pêncî rane, hêjî Îranê destek dikin û Kurdin bêşive wana tev ajanên Îranê ne, tev ji Îranê pera dixwin. Bi mînak gelek hene, gelek însanên nas dikim jî hene. Ji wî dixwazim bi Kurdî ser bise Îran çiqas Misliman e û ev Kurdên me yên mezlûm ku em bi çavê xwe dibînin, her roj Îran rojê 4-5 deh hev xortên me, qîz û kurên me digire li serê rêya di binê Prada li ser ereba trampêla bidar da dike û hêjî vîjdana wan naşewite. Ew sosyalîst û kemalîstên me yên xwedan rêxistinin, ew jî carekî dengê xwe ji Îranê ra nakin, rehim nakin. Ez dixwazim ser van hinek bisekin. İran di beriya Xomeyni da dewra şah da û nizam bi qiraltî dihat îdarekirinê. Wê çaxê jî rehmetî Qazî Mihemed doza mafekî ji Kurda re kir, lê xistin Qazî Mihemed bi tevê hevalî ve îdam kirin, di halê soz dan. Soz dan gotin ku hûn şer nekin, gotin ku hûn şer nekin, em nahêlin pozê yek Kurdekî xûn bibe, em tiştek bi tê jî nakin, em li hevdûtên wekî bira em ê hin mafa jî bidin we. Seydayê Mele Mustefa Berzanî wê çaxê ji Qazî Mihemed re got Îran münafıqî dike, dirûtî dike, wê te bigirin bixeniqînin koka Kurda bînin bawer nebe. Qazî Mihemed got serî dewletê soz daye me, ez jî naxwazim xûna Kurda birêjim, ez ê herim. Rabû Qur'anekî bi tevê ala Kurdistanê teslîmî Seydayê Mele Mustefa Berzanî kir. Canan ez dibêjim ez mela me an jî ez dinivîsînim Mela Nûreddîn ji me re xel dike heyra tu çiqas ji milletiyê hez dikî? Hema mela xeş de zêtir mela Kurdistanê de tune ne. Belê bi hezaran, bi deh hezaran, belkî bi sed hezaran di Kurdistanê de mela hene ku min ji cêba xwe derdixin. Yani hezar qat ji min melatirin, zanatirin û navê melatî jî nayên ser xwe, lê ez tînim, çima tînim ji ber xatirê Şêx Saîd mela bû, Mele Mustefa mela bû, Qazî Mihemed mela bû. Waxtê ez dinêrim melayê wisa di Kurdistanê de derketinin, helbet ez jî bi navê melatî pir îftixar dikim. Belê Seydayê Mele Mustefa Berzanî got neke, dîsa jî Qazî Mihemed Xwedê rehma xwe lê kir. Çû girtin wî îdam kir. Yani bextî Îranê tune. Beriya ku Îran qaşûr ne Misliman bû wisa bû. Piştî bû Misliman ça bû. Yekê sibata hezar nesit heftê û nihada ew Kurdên me yên ku di peyvê re hatin dunyayê meselê nizanin. Xomeyni hat devrimekî kir. Bi Kurda ra, bi komûnîsta ra, bi milletê dina ra sozekî danin ara xwe ku em waxtê înqilabekî li wê de re bikin, bi Tirkî devrin dihên jê re û ez ê mafê we gişta bidimê, em ê sistema îslamî bînin, em ê edaletê bînin ku dunya alem tev ji vê edaleta me, ji vê sistema îslamî ders bigirin. Em ê îja rejima İslamê, em ê îja îxracê temam dewletê İslamê di nav bikin. Ez wê çaxê genç bûm. Ciwan bûm yani. Ji esker hatibûm teze, çend meyekî bû ez li Vartoyê Qeza Mûşiyê li wir merkezê de îmam bûm. Em jî xort bûn xûna me keliya ku digotin İslam em difiriyan asîmana. Me digot edaleta Pêxember aleyhisselatu vesselam wê dîsa we rûyê cîhanê ne Kurd û ne Tirk û ne Ereb û ne milletekî din kes zulmê nebîne. Em di wê baweriyê de bûn. Îranê digot ez rejimek wisa tînim têm. Di pêncî şêst dewletî İslamê da dewleteka ku ava rejimekî xweş bînî were û meriv sehke û meriv xwe jî İslamî be, Misliman be, dilê merva bi qanûna îlahî va be, êdî qet tevat merva digire, bi roj bi şev xewa min nedat ji kêfa. Hûn bawer dikin bi şev Xomeyni dat xewa min.
والله بسی سنده قسمه يعني جماعت ما شخص ما که ابو خدای تعالی رحمه خالق انسان کی پر حنکوان بو روزا کلمه سبی جمرا گو تو زانی مرن روی چی بیشه مگو چی بی گله از ایشه را بو من خبر گداری کی گو ایران دا انقلاب کدنی چی بی گو خمینی ته اول یووا بدار دا کرنه رنگی مچوش اوی مطالبو مپشت خدا دیوار مات مگر یا گو محنکر چی بو بتا محنکر اواسان هانی مذکر جبر مگو رژیم کی اسلامی هات اویشی وایش ورته را کرد گلو راست بو سو شبکی مخاوندی مدی خمینی داد ام چون پیشی دخو دا مزنی مش بمره مدگو کام خمینی را چا خبرت هر مهنه فارسی مدرسه دا ازبر کر موج بیر کری او فارسی ام کرد پاشی هاتا خلم یا مگونه ام ملانه و اوج ملانه عالمه ام عربی خبر داته ام چون پیشی مجرا گو استاذ تو بخیر هاتی بعربی مدی فتلی سرملی خال من هیری جمره گو کوری من بخافتن بکردی گود او قصد میجی میداو مالسه پشتی خمینی تحت خواه قوی کرد سر نشت او سوز دابو کرده و ملت دنینا او سوز دامو سوجو کمونیست او سوزانا گشت به درده او پیکه تک سرو که وان کرد بدار دا کرد خانقان یا کافر بشی نه مسلمان بشی کمونیست بشی تو وک مسلمانه که وقتی تجیر سوز دا گره تو سوز دا خواه پیک بی پیغمبر علیه السلام به علامت منافقه سی عب نیکشیه و که بر سوز دا خواه پیک نانی پیغمبر نامه تا سوز دا مسلمان سوز دا خواه پیک نانی دوی او کسی سوز بود سوز دا خواه پیک نین علامت که منافقه دیده موجود کی دوی او دزانه تو سوز بودی یکی نه مسلمان گره توی بخواه پینی دین اسلام ده تشته کسان ولی خمینی او ساکر دورا شر دنابر وان و عراق دا 11 سالا دوم کرد دوی شهر هندش کردارا گوشمه را علی کاری بکن سوز گوه امی عراق جهر داخل امی مافی فدرالی بدنوه باشه چی بو؟ باشه عراق شط العرب دا ایران او سوز دابو کرده اوش بیر کرد صدام حسین حشتی دو دادا کرد قر کرد ده اپراسیون انفال دا 383 انسان کشت به یک بمبه که حلب چه دا 5000 انسان کشت 7-8 انسان سقطش نیه سقط سوز دا بوش بیر که یا تو مسلمان تسوز دا کرد آلی کاریا تهد کم تو کردا تنه دیلی لهمبر غذابا صدام و لهمبر بمبه وی کیمیا سال ایجا یک فیشه که گلک ایج ندا کردا کرد خواه پاریسه دو وقت شاه دا کردن قاضی محمد بدار دا کرن دو وقت خمینی داشت تا هاتن ویانای اوروپا اوستوریا پای تحت اوستوریا لویانای چه کرن اونزان هاتن و در دکتر قاسم لو کشتن ای روشی هر روش 3 4 5 10 روشه 20 حال خورده کرداب دار داد کن چما کرد از کرد مافهمه بده من یا خود کرد چی کریه وی زمان خود دای کرده با چه تومد کشی جمانه چه دو سوژه کرده یک سنینه یه دوشی کرده هر روز کرده کشه مخابر او کرد من طرفدار ایرانی به تایبتیش کرد من چپ ریخستین من چپ روزه که برای خوانادن ایران رخنه نکن باشور جی وسایه جمانه برجواندی خواه سیاسی رخنه نکن شمو متفد زانه پارمقص زکی شمین ساقه ناوی دیابکر حبسی دای سال 1993 دویا سباتی دا بخواستی بیرام من یکم جارا اگر بس ایلان بو از او شاق نظارتی دا بو من چاو دا بون لمیر سینی و چاقه دو کامیون سلاحش پرگه که را شانده بون کامیون کتبو دستیوان یک هیچ بریده بو شمو گو او کامیونا بریده وقت آپو اگربس ایلان کرد ایران شونده برچو گو مبان خبر دا مگو وسیلهای مچما شونده برن کامیونه که دستیمه یکی وچما شونده بر گوش مرا گوتن هم سلاح دروام ترکیه را شهر بکن وقت اون اگربس ایلان که هم گو چه سلاح دنوه گو موی چاقی فهم کرد که
em ji bo berjewendî Îranê şerv dikin. İşte ev meselek diniye serbiyan nîqaş nakim. Rojek din inşallah. Na ser İranê daxil. Yani İran wisa qelaşin. Ji Kurda hez dike alîkê de alîkariya PKK dike. Ji Kurda nefret dike alîkê de pêt keve Kurda dar dike. Bi İranê bawer nebin. Bi Müslümatiya wî jî bawer nebin. Binêrin İran Müslüman e. Peki, de Kur'an-ı Kerim'de bahse Hazreti Ebu Bekir derbası diye hevalê Peygamberê sadık. Çeri Ebu Bekir dikin, çeri Ömer dikin, çeri Osman dikin, çeri Ayşe dikin. Şuna Peygamber'e hazar carı roy lanet ilvantinin teni. Avana Müslümanın. Ham em bejin mesela. Yani ne usaya? Ama usa bejin. Yani em bejin halifeti peşi hakkı Hazreti Ali. Misal da bejin. O Ebu Bekir, Ömer, Osman jestenden. Tık bejin oğlum sana ne? Hazar çarşı sarberi bu yere ki dinavera Müslümana da derbas bir çiye. Ali bu kaç jumara beyat kiriye. Ali lehber Ömer, Osman ve Ebu Bekir seri bilin kiri şer kiri na. Lehber Muaviye kiriye. Eğer hak, eğer ne hak ve çakı davaki wan buye safi buye çiye. Jittera çi. Tu çima lanetli wan sahabiyatini ti. Kurd Müslümanca akıllı kabil serife. Jittera çi tu pişta İran'ı. İran harut et kuşe. Düşmeni mezhebete, düşmeni ırkate. Tu bu çilpe İran'ı kabece. Efendim de bejin Amerika şeytanı mezun he. Bu gurumun İran şeytanı heri mezun he mi? Ji Amerika mestir. Amerika beri kabide İran'ı Kurd-i Müslüman vicdana vi tahammül nake, idare nake. Vicdanen acıstı ve ji Amerika ji İran'ı ve alikariya İran'ı. To alikariya İran'ı ki İran jibrat evkuş. Şerri Muaviye Ali da jivsa İran'ı usakır ve alem Arabatı xiddu perçe ehli beyt u hember ehli beyta bir saltanat daha kavi bike o serjiket heji biserdikeve. Anek İran'a xwaj Ali haz dikir tarafdarı Ali kir. Mesele ve çaxi siyasi bu. Naci siyasi. İran siyasete xwad meşini bite çi buye tu davaçet ki. Ya tu Kurdi, o tu Müslümani, anji ne Müslüman. İran haroş dev kuje, haroş dev dar dadı ki. Ki beri xwad İran'ı birabdi? Ki jev dadı xibra jev dadı xiştara çi. Xwadi biki İran bebe haşti perçe, bebe set perçe, bebe düsüt perçe. Xwadi biki İran ji binî rabe. Ki dike birabı ki? Amerika dike, Urus dike, ji asiman da top eglê dike, çi dibe ew dizane. Tu Kurdî û tu Müslümanî tu gerek pêşî li xwe derkevî, li xwe xweyî derkevî. Tu wextê li xwe xwedî dernekevî, wê xelkê tim te bikuşe. Ez viya min serê vîdeoyê de got carek din dibêjim. Kurdên Müslümanên emrê wan yani emrê wan temenê wan ser pêncî raya qeydê min ez pêncî heşt pêncî nû salî me vana giş dizanin İran çi ye. Di vî halê handa jî piştî vê soza İranê derewê İranê münafıkiya İranê piştî şer û wî li hember Kurda û îdamkirina van ciwanên Kurda eger hêjî İranê destek bikin bêşübhe hûn bizabin vana ajanê İranê ne. Vana tev ajanê İranê ne, tev jî İranê peradistînin. Li vir Avrupayê heye. Ha cîranekî min heye mamosta ye. Berê ew jî İrancî bû dibêjdera bi tabîra millet yani terefdarê İranî bû. İro etiraf dike divê wala İranê peret dame. İranê maaşekî zêde da Meqredî er rabita Suudi Arabistanê. Peret dame ew jê re dixebitîn. İro ha İro eger hin Kurdên meylîşa ciwan yani meselê nizanin lê Müslümanın dilê wan da Xwedê heye, Qur'an heye o zen dikin jî devleta İranê devletekî Müslüman İslamiyetê belav dike divê bawerî danin birayên delal em 40 sal berê ketin wê xeletî 30 sal berê wê nekevin wê xeletî. Bi navê İslamê ji İranê re paletî nekin. Ha İran Müslüman beş. Em bêjin ser gotina wanê ajanên ku peradistînin û propaganda İranê dikin eger em bêjin İran Müslüman e. Win çar kur xuşk birav win zarê bavekî.
براکی ولوان حقیق ارازی و جواد استینه زاره ود کشه خانی و سری ود هل دشینه ون گرال هم بر وی برای خواچه بکن ون سری بلند کن یا نبیشن برای نکدنیش بکشه ون سری بلند کن ون بیشن اما مسلمان برای من نه مسلمان جدین تش مذهب تش دیات تش باوت لیلت ظلم دکه تو گرال هم بر وی برای خود درکه ها جیران تا یهودی های خریستیان های امریکا های روسیه های کیه اوزانه جیران تا تی آلی کاریات که دویجی برایش بری ترا دویجی تو گره الوی ظلم نکی لهمبر برای تی ظالم درد که گره تو چه بکی تو بیشی نه تو هر مالا خوشی تمتونه تو بیشی همه هر مالا خواه ازی برای هفدونو برای هنک دیش ظلم بکن کس وصاد بیشه نه بیشه به 15 سال ملتی کریل کردستان ترکیه وقتی دو حال برای به را نقاشی دکرن ساعت ده خواهد گردن خرخوری یا چون سوجی شکایت دکرن کسی ندگو برای من اجدی باوی برای مسلم بکن تو چما قبول کی ظلم ایرانی اگر مسلمان بشی لته ظلم کو ظلمی قبول نکه علی کاریاوی نکه کی له حواریات ته دست خو دریش ویک ام کرد خوی منطقه هانن منطق تو نسری مدا ام کرد به مجی خنا فکر یا یک لته ظلمی دکه او تو دی برای منه او اوجی بشاوی براتیل تا نانیر بشاوی کولاتیل تا نیر چه وزارت سری خبرند کی ته ظلم بس ابراهيم هي شارب مش خارج او كاسي اللي هو ظلم دكن جملتي وباجي براي ويدي وباجي باجي جيراني وباجي جمازبي وباجي ديني وباجي ظلم لسر وان قبول نكن جرق لسر في مجارهان كرد زارقدن بفكرن لكي ظلم بو جرق سيل همر ظالما بلن بكن خداي تعالى لعنت اخوال الظالما بكن خداي تعالى لعنت اخوال وان يسو قوات الدولة بكن كل كردا ظلمي دكن خدای وان پرچه بکه خدای وان روی دنیای دا بتمرینه ده تاریخ دا دی بحث وان نکرد از یاد بشم و خدای تعالی میجی کی باش عقل کی باش شعور کی باش فراست کی باش بده کردا کو پاری کی به سر حمد خو ادیش بنویزن مهان تحمل نکرد رامن سر پیا بمینه خیر و خوشیدا